Tribunal Constitucional Hatun Riqsikuita Chaskiykusqa Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 Wakichi Ukuntakama Iskay apachikuypi inclusión social hinallataq transparencia chaynallataq acceso a la información nisqanchik wakichiykunapi. Inclusión social wakichiypim página web nisqata hisp'ikachisqaku huk willakuyta hinallataq achka apachikuykunata tribunal wasipa llamkayninta runa simipi riqsichisqaku allinta yachachisqaku constitución políticamanta Qichwa simi rimaq warmi qhari warmakunapaq kay wakichiykunam lluqsirqa llapallan plataforma ukuntakama. Transparencia hinallataq acceso a la información wakichiypi tribunal wasi qallarirusqa lluqsichiyta digital ukuntakama. Proceso de deliberación del pleno nisqata imayna hamutasqankuta sapantakama harkasqaku. Sentencia hisp'ichispachapi. Llapa audiencia pública nisqanchikmi llapallan abogadukuna tiqsi suyunchikpi tarikuqkuna rimanankupaq apachikuy harkakusqankumanta chaymanta Tribunal Constitucional hisp'ichinqa kamachiyninwan. Paqarichimusqaku musuq allquchata rikuy sutiyuqta munay yachachiq allinta rimaspa hinallataq pukllaspa hinalla llaqta runakunaman willan tribunal wasipa qullqichaninchasqanta. Pandemia ukupi llapallan pachak % expedientekunata digitalman ñachurarusqaku. Chaynallataq hisp'ikachisqa virtual ventanillata. Llapa llaqta runakuna hawanankupaq. Ñawinchanakupaq expedientekunata Tribunal Constitucional pakaqta. Chaynapi amaña puririchuanchu Tribunal Constitucional wasikama.